Hej, dobrodošli nazaj na Joongleenem kanalu. Danes smo z vami Ema, Jan, Kaja, Dani. še vedno. No, v glavnem, kaj danes igramo? kviz nek, milijonar. Danes igramo kviz Kdo ve na temo socialnih omrežij. Kaj mislite? Kaj že oni? Excel Premium. Ja, neč, gremo v video, pa da vidimo, ne? Gremo. Pa dejansko. Gremo. Dva 11. 2-9. 2-7. 6. Hotel sem. Kdaj si naredil svoj prvi Instagram? 2007. A ste že videli, kam ima zdaj tisto opcijo, ko lahko gledaš prvo lajkano fotko? Ja. Ja. Jaz mislim, da sem imela 2013 prvo fotko Ja, na jaz to Instagramu. Jaz sem imel Okej, Ja, nekaj Photoshopa objavljal, da je Batman pa ne. Kjerga leta? Ko sem bil star 10. Jaz mislim, da je moja prva objava od One Direction, You Don't Know You're Beautiful. Jaz sem imela fajne čup slizike. Kylie Jenner. Ne, ni več. Jaz vem. Cristiano Ronaldo. Jaz sem hotel reči! Koliko pa jih ima? Zakaj si držal? To ni pošteno, da je Nisem, pa če ona pred mano Če si dala. tak stopa. Če sem... Skregali se bomo. Ja, bom vse. 200 milijonov? 178. A ja, on je bil prvi, ki dobo 300, ne? Ne, pa. 400! 5. Wow! Bad Baby? Ne, jaz ne spremam toliko OnlyFans. Ne? Bella Delfin. Čekaj, kaj? Bella Thorne. Oh, fuck. Ja, Miss Khalifa, pa je žiguna. Mia Khalifa. Ja. Kaj jaz vem, ne vem. Čakaj, kaj je najbolj popularno na OnlyFansu? Ne vem, Black China. A res? Yes! 5 točki! Black China? Kdo je to? Jaz tudi, ja. Black China. Zdaj je v tožbi za Kardashianovi. What the fuck, 2 milijona na mesec. Ne. 10 milijonov? 5 milijonov. 1 milijon. Imamo več? 11. 20 milijonov. Fuck, kako bi jaz rad bil ženska? Ja. Pred ogledalom tak samo z fucking... kaj? Drugač, on je pod 18, tako da on ne more še imeti OnlyFans, ampak glej, čez pol leta... Sam gas. Stay tuned. Ena lasulja gor, lepa. Ja, vsi se si vam kupil, pa je to. To. Mi te podpiramo, lej. Slovensko Budalo si bo naredil umetne sise. Mark Zuckerberg. Cuker. Ja, jaz sem rabil čas, da se spomnim 2014. Ni res, prej. Ja, Veliko ampak prej, ja. takrat sem jaz naredil A ni Facebook. Facebook 2003, ali? Ja, glih sem vam reči. 2000. Ja. Ja. 420. 140. 240. 170. 230. 210. 260. 320. 320. 214. 150. Več? 140. 420 manj ali več? A imajo dosto aktivno? Jaz nimam. Jaz imam Facebook. Jaz sem da ga šmela Twitter. In sem ful objavljala gor, tako da... Jaz- Če ga kdo najde, sem se zbrisala. Watch yourself. Kaj, to boš videl? Rut. Kaj je to pomeni sploh? Slogan, je kako je? Film yourself, a ne neki yourself. Ja. Just do it? Ma naj. Ja. Just do it. Ah ja, sorry. Film yourself, watch yourself, be yourself. Record yourself. Klikaj. Yeah, yourself. In? beseda yourself, prvo je pa broadcast. Res? Wow. Ja. Stari, jaz sem premlad za to, res pač. A to veš, kaj pomeni te besede?
naprej. A se kdo slučajno spomne teh The Annoying Orange? Kaj? Guno, oranžna. Ja, a to je oranžna. Ja. Pa Fred. Ja. Hey, it's Fred! Jajco, no. Ja, točno, pozabil sem! Kak brez veze! To so imeli za ameriški futbol reklamo, ne? 55 malo, ampak je blizu prvo. Dajte mi eno točko, no! Adrian, se boš poslej vrgo. Ja, Pa Joko, ne? daj vam eno točko. Eno imaš še sprej, ko si gotovo, neki so gotovo. 8 ur, 7. 5 ur. 24. 12 ur. Več ali manj? Ok, 2 ure. 1,5. Ja, kdaj? Dvakrat na uro. Če imamo mi več. Po petkih zvečer mogoče, ja. No, jaz sem gotovila, da nimam kaj veliko pojma o teh socialnih omrežjih, tako da... Jaz sem pa ugotovila, da imam problem. Jaz sem pa sam srečen, da sem tukaj. Dani pa pa lepo tiho. Dani se bo pa zdaj vsak čas vrgel po tleh, pa začel jokat. Pa bo Če mi ne rekel... prenesete par listih, ali pa... Bomo slišali. Ja, Hvala, da ste gledali. Subscribite se na kanal, pritisnite zvončka, da vas obvesti, ko bo nov video, pa se gledamo naslednjič. Čau! Ciao!